Sisi lo. Ubuya ngapha mama ngise-sitting room. Sisi. Khathi bengakuthumanga. Ngithi bengakuthumanga yini ku-anti ohlala ku-A ngale. Khathi manje ukuthi nxa ngikuthuma into wehle ukuthi ubise impendulo yimi. Umthole ngekho. Manje nxa umthole ngekho umthole njani manje ngekho? Isindebele bani sona lesi isindebele seni sakulezi suku lesi esemabhimu. Isindebele bani umthole ngekho. Nxa kade ngekho manje umthole njani? Awuntshele kathi sisi. Nxa kuyikuthi mina ngiyaphuma lapha endlini ngiyasamwe. Untshela ukuthi wena uJesca uyakwehlula wena. Uyakwehlula uJesca. Kanti manje uyehlula yini ukuthi umkhuze uJesca? Uyakwehlula wena uJesca. How many times have I spoken ngendaba yokuthi abantu bengahlali phezulu kwamasofa begqoka amajini? So manje uyakumekelana uJesca ehlala phezulu kwesofa egqoka ijini. Uyakwazi ukuthi ijini iyadabula amasofa ami. Kanti amasofa ajujukile so asakhanya ukuthi igrey kumbe kuyini ngendaba yokuthi abantu bahlale bechudula izibulu zabo khona lapha emasofeni nami begqoka amajini. Uyehle ukuthi bakhuza abantwana. No, but there's no reason yokuthi ngikuchiye endlini lapha nxa uyehlulwa ngabantu abami mina nti. The reason engathi khona ukubuye lapha lokusala endlini is because ukuthi ungumuntu omdala. So nxa uyehlulwa nguJesca uJesca ebiye cha izivunza zakhe lapha egqoka amajini phezulu kwamasofa ami. So there's no need for you ukuthi ube lapha ngithi. Wehlula nguJesca wena umntwana omncane ongaka. No. Ngicela ukuthi umtshele uJesca ukuthi akulamuntu ohlala phezulu kwamasofa egqoka ijini, akulamuntu olala egqoka iskipa or egqoka ijesi, liyandabulela amashisi liyadabula amasofa ami. Ngicela ukuthi uphume phandle uyemtshela so Jesca ngoba I don't want to ever repeat this thing.